barabikwiye kandi barashoboye. Demokarasi n'amajyambere n'umutekano wose mu gihugu bitamo neza tora Kagame witeganyirize ejo hazaza hitamo neza tora Kagame witeganyirize ejo hazaza umugore arabikwiye Kagame Paul Kagame Paul niwe arabikwiye kandi arashoboye. Abagore twese dushyize hamwe dutore neza Paul Kagame tugumye twese imihigo twiteganyirize ejo hazaza tugumye twese imihigo twiteganyirize ejo hazaza umugore arabikwiye Kagame Paul arashoboye umugore arabikwiye Kagame Paul baba wa taifa niwe arabikwiye kandi arashoboye. Amazi meza n'amashanyarazi koranabuhanga hose mu gihugu ubumwe bwacu banyarwanda turwanye ingengabitekerezo ya jenoside ubumwe bwacu banyarwanda turwanye ingengabitekerezo ya jenoside umugore arabikwiye Kagame Paul arashoboye umugore arabikwiye Kagame Paul baba wa taifa Alema igiponzi shishoza neza utore Paul Kagame twitorere kandi n'abadepite ba FPR Inkotanyi. Stanley on the mix. twitorere abadepite ba FPR Inkotanyi bikomereza iterambere mu bumwe demokarasi amajyambere
Kagame kwa furaha na kuleta amani. Oh, tumsifu kandida wetu Kagame kwa furaha na kuleta amani. Wanyarwanda tumeamua tutamchagua kandida wetu Kagame oye. Wanyarwanda tumeamua tutamchagua kandida wetu Umoja oye. Na mama tulikuwa tukinyanyaswa usiku kucha matatizo. Ina mama tulikuwa tukinyanyaswa usiku kucha matatizo. Sasa leo sisi wote tumeshapewa haki zetu Kagame oye. Sasa leo sisi wote tumeshapewa haki zetu. Arabie tutamchagua kandida wetu. Barakoze cyane. Aba ni ababyeyi bari hamwe n'ababyeyi b'abayisilamu. Nyakubahwa chairman, ngarutse ku bayisilamu mu ncamake, ubundi ntibyabagaho, ariko uyu munsi banyuze imbere yawe barishimira ibyo wabahaye, barishimira agaciro wabahaye. Uyu munsi abayisilamu barahari mu turere bayobora, uyu munsi abayisilamu barahari mu badepite, uyu munsi abayisilamu barahari mu nteko, uyu munsi abayisilamu barahari mu baministre.